Tuatahi ake e te iwi ko te iwi o Ngāti Maru, te iwi whakamutunga o roto o Taranaki whānui ki te whakatau i tā rātou kokoraho tiriti. Kua whai mana te runanga o Ngāti Maru ki te kōkiri i te kokoraho a te iwi. Me te aha hei tā te runanga ka are rātou e whai ana i te pūtea paremata anake. Kei te pirangi hoki rātou ki te mana o ngā rawa apapatu ānuku. Pērā i te hinu, te kohuke me te wai Māori. Kei a Roihana Nuri a rātou kōrero. Iriro weno atu, iriro ngā ere atu, iriro awa atu. Ki te ware taka mate o tōkui. Ko te mea matua ai wanga mā mātou maru wharanui, nā kia waka okia wenoa mai, kia waka okia ngā ere mai, kia waka okia awa mai me ngā taonga katoa. O roto i tō mātou nei rohe. Koe rā o ngā taonga kei te kōrero ai mō ngā minerals anō hoki, me te wai. E ngā wā o mua no Ngāti Maru e nei whenua katoa ki raro o maunga Taranaki. Engari he whenua kua roa e riro atu ana. Being the last to settle here in Taranaki, I've been running a business for 9 years. But I've never had so many emails as the emails I'm getting through being a Māori trust boards. It's actually bewildering, but I'm loving it. Kua mana ko te runanga o Ngāti Maru te rōpu whakatau kokoraho mo te iwi. And I rely a lot on the people around me, like with the Tamsons, the Pares, even to my cousins and sure all the other iwi that help. It's a good space. I think they're good people managing a lot of the iwi at the moment. Having all the people coming back and seeing the vision that we have for the marae, not just marae but our people and with the settlement whenever it comes. Ko Nathan Peri, te hea mana o te marae o te upoko o te whenua. And I thought, well, I've got my hands are free, so I've come out here and start mowing the lawns and tidying up, fixing the gates and doing what my father used to do. I nā tāmoko te ai e Ngāti Maru i tō rātou kokoraho whenua, hei reira tīmata e ko te kreme mo te maunga ti tōhea nei. He oi ki te tau ki te kōtihi e wawata te ai, me whakai ko te karauna me ngā iwi tokowhitu o Taranaki. I've got every faith that we're headed the right way. I think the negotiation processes when they come up regarding maunga, the people involved with all those negotiations are clear-minded, they have vision, and I think collectively we are trying to more move forward. With the trustees that are in there at the moment, we've got a good balance right across the board, and with that balance we've got business people that have been in the Pākehā world and succeeded and coming back to the iwi. I think that our tūpuna will be excited. He koanga ngākau, he taunga wairua anō oki, ei te mea kua wakaitia e te iwi, kia aro akamua mātou, te runanga ki roto i o mātou mai wai te kremi i tēnei wai. Kai ana ke te aronga wakamua, te aronga maru nei. Te āhua nei kāore a Ngāti Maru mo te noho taratahi anō ki ro ngā here. He piki kē ki te tihi o te tiriti. Roihana Nuri, Te Karere.